Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaparish jong ka Saint Dominic Savio Church Maulai, kalapan kre ya ka jingdon kam ban penlong ya ka procession Maria, ha ka arpu arterik ujemang arajar arpu ban rakhi ya ka lingko dap shispa snem ya ka procession Maria ka baning kong tam ha ka ri khasi jantia. Ka procession Maria ka baning kong tam ha ka ri khasi jantia, kalalong ha ka arpu sauterik ujemang khat kendai spa arpu halai umkra. Haka arpu arteri ujemang en sedang syua ada kejingkenia ya ke mas bakuat haka puar si pau beji menstep bat en penbuat saka procession Maria haka puar si beji si teng mensengi haka ni kesengi en sawan rak ru dak stasiun Maria kebelara haka procession Maria ke baningkong nalor kata haka juk kesengi kandon kejing rakhi kejing dap si spasnem kejing wan kiriuniam solution syaka tan chatai lamingi jong kari India pat hari khasi jantia. Nak liang unong san hima ulayo banyakran bu pada rangba ke Parish Maulai ufada telespor nonglang hak baula ay ke jing batai halor ke procession kapan nong hak arpu arterek mentau benai. Actually phi la plans lestam ledi banwan kan du nak benta kini kalong ke iki ka jing simkya ka jing phi nak benta ni ka kam jongi kani kadai sibenta jong ka jing rakhi ya kajeng dap shispa snem jong kajeng wan poi ki missionary selection ki baningkong hakani kari khasi jantia jongi perkumju ri kadong sate la mengi hijong berakawai kaba maki lawan ha snem syajar khandai spa arfuar ki wan yu kejat hangni ha shlong jongi khatlai ter jong benai Januari but nak benta kata kum kajeng kan mau ya kata but maki kila pelong ke Procession Maria ke Badingkong hau ju hiu snam akar phosau tarik jong banai jemang ti habang irakhe nak benta kani kajeng wan jong ki missionary Salesian ti ngishim ya kani kalaru ban rakhe ya kata kajeng dap shispa snam ke Procession Maria da ka bang ya penlong hani pa Parish Maulai kumba le penbait da ka organizing committee jong kani ka centenary celebration jong ka seng Salesian ha kani ka than shate lami jong berakawai kaba ngilapan kaya siana du usna marajar khat khandai tung ba snubok no kawan kani ka klam covid khat khandai ti la shule murmala usnam khat khandai usnam arfoi rukum juhi bat mentau usnam kermen ba ngilai penkre nak benta penkut ya kini kejeng rakhe jong kejengwan ki Father Salesian missionary Salesian nak kini kathain kaban salong Oktober kumta kani kalong sibenta jong kata padar kendiat ketkum ki jingtho no nak history ta phila ban batai sapang kani ka procession kabala penlong kabala long sispas na manchwa kani ke procession kaba ngial pelong hanya pa Parish mulai jongi ha kani ka sengi utrai ke banwan arfu artek men tau benai kadai ke bala julong manus nam hi tang ba berobor hi kalong ha beras menadu menengkong ka julong berobor ha Parish yang mana ba laim kra ndre mentau snam pedin namar ba kadai sibenta jong ka kumangaong ka jeng rakhe jong ka jengwan ki Salesian missionary Salesian hakani ka than jongi berkham tam hari khasi jongi ti ngi wan rano padi hakani hangne po Parish Maulai namar ba ngi pan he ka jeng sisa bangi ai ngi ka program jong kani namar bangi simlayo kan kanuru ti ngong ai ngi ka program kum sibenta jong kani ka jeng rakhi ka jeng dap sispa snam ti haba kitruai balada fid kwa ngin ai phi ka Procession Maria to penbe hima phi narong sedong te mangingi semya kani bat ni persang bat pengfementa nak bentak ni Procession Maria te padar kendiat mo mano trai la penlong ya kata ka procession banongkong ka Procession banongkong du kumbangi tip kadai ha ka arfo sau tarik jong banai jemang house nam syajar khandai spa arfuar PHI lah pelong ya kan ya. Kila pelong ni kong ha laim krai. Parish laim ha yung mana ba laim kra. Kata katkum ka history ka ba ni yo kadai ha laim kra. Kendiat parar pila ban batai ha bai David kan ni ka statue jong ka Maria ka ba kandap sispas na. Kani laban ong ba kadai ka statue ka ba
pela dah shisha nomor ba nikong yakani ka statue lawanra da kifara salvatorian hi de kifara selesian lawanra hi maki katkum ka jing yathu batkum ka jing tho ke bang yo kalong ba kifara salvatorian ha ba kilala isha Italy kilalap yakani ka statue ha kawai ka jaka ka ba la oshrong ya ki statue ba khat berkadiru dah kadiang mendai dah kini ki dah long mentara fiberglass leni kiwi rumjuhi ke long dah kadiang hi te kilalam dah kilasyam hadukan kilawan ra shenisha tanjongi bandanda namar ba ngitip ya ke balaja kalong banda laki katma kumta kini ki padar sabaturian kila banong no bakila shapun bor ka sarkar bakin le phaino asharila jong kumta kimyo wanshu but anda kilawan poi pade ki missionary selesian ki yo iya kani statue but nadu kata kapor hi te ki iya kata kasul bakla don lupa hayu meneba ka ba laplu no ti kila pelong ka Presiden Maria ka bening kong house nam sejar khanai spa arfuar ka arfu sauteri jong banaimi dal habaplu pada kayu meneba house nam saja kena spa life unreal kani ka statue pada tip hakan kurkam ya kata ngim lap jing tho hangnu ba kumno kani ka statue pada kelai marwai kui barau khat ket ka ba ngiyo jing tip bala inglut plan barau khat ndai kani ka statue ka dang kalai banadu kata kapor la jubu ya kani ka statue la sumar baha but habala plu kayu meneba haduk bakina penyang ke batmai kum ka don mentah ya kini kasta chula rano pade sha Don Bosco Sunnyside Upper Shillong Somer but mentah ka don hang tu but kum si benta jong ka jing rakhe jong ya kani ti hakatu kasngi in sapen kam da kani hi banra sodong kani ka maulai jungi nak benta ka procession Maria kumba kanungut try pada ki balwan bani simenta kani ka procession ban ong kat nongut kamlong ka ba ban kamlong ka basuk ban ong nama ban yathu nama balai Bangladesh jing pentip tingla perbenayar da shisha ngila pha ki poster kelang sodong bating la perbenaru sabaro hi kari khasi jantia hi brokoi but warsha baru jong kari khasi jantia jungi nama balai bahaka takapur kadang long tang kawai hi baro si dong sa tay lamingi jungi kidang penyai hinang ni na po Shillong baro hi kini ki jela ba fer ki jela Asam baraka ta kapore le ki pat khari ka Shillong ru kidang khat ka Assam mission ti bat Assam nata Arunachal ka bamanta nata Nagaland Manipur, Mizoram, Tripura, tang hap tang kawai ti ngilas pun bana kum tu sya kelang saudong tang ba ngikmilenti ki bakhambu ni kendai nang nari khasi jungi hi nari khasi jantia jungi bat ban ongkat nu ngikmilenti ngatrai kumtai trai arfu life ho hajaris life san hajar trai kata tikin poi namar kat kum ka jing ya ajing tip kelang namar kiba na West Khasi Hills na Jantia Hills ru klempep kina sadan nang tanari nang ni na East Khasi Hills kamtam bari Bohai district kamtam kini lelete kin sewan bungod hi te pada nalor ka procession Maria kaban penlong ha ka arpa kri ei try ki program ba pin penlong ha ka to kasing hakatu kasngi ngimda done ke ba kerpang ka ba kongsan hi dei tangkata rei hakapur meste padi ngidon ka mas bukhut hakaba nongksan ban terwa ka mas bukhut dei de father provincial jing father Paul Ulfinro pada hiu nong pet yang hi pada ki jaka hakaba ki selesian pada selesian ki berda selesian kitrai menta de mo ihi ifata rongba jong kani ka seng selesian ka badai hakani ka Shillong province le ka jela Shillong jong ka seng selesian ka bakan thup ya ka nong ya ka Shillong jela nemba Shillong
ke jalan yang Nongstein, ke jalan yang Juwai, nang ta pedi ke Barak Valley, ke Tem Barak Valley, nang ta pedi ke Tripura, bat ke Mizoram. Temai selong kongsan, ke nam ta ke mas haka tu kasngi. Bada haka por steng sngi pedi na ke benta ke procession Maria, ke bangnya penkre, ti kongsan selong hidai Vikar General jong ke jalan Mbak Shillong, Father Richard Majau. Iba dehi nang ni namolai imai salong kongsan ngilakhan lawer lakarpa di Archbishop Victor Lingdo atang ba mai don laka jong ke program ke ba imlang shu ban pep kum tai la pha pa di dai VG jong i Father Richard Majau. Kulas ban. Kala kulai.